Muri aya makuru yacu turababwira ibya sosiyete yo mu Misiri ikora ubwikorezi bwo mu kirere Egyptia yatangaje ko yahagaritse urugendo rw'indege yarwo yavaga i Kigali rugana i Cairo nyuma y'uko rero igonganye n'ibisiga. Hanyuma turaza guca mu karere ka Bugesera mabwire by'umugabo w'imyaka 32 yishwe ateragwa ibyuma. Naza no kubabwira ku bijyanye n'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 icyo intambara ikomeje kugenda igeraho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihuse reka mabwire ko ibisiga byahagaritse urugendo rw'indege yavaga i Kigali. Sosiyete mu Misiri ikora ubwikorezi bwo mu kirere Egyptia yatangaje ko yahagaritse urugendo rw'indege yarwo yavaga i Kigali igana i Cairo nyuma y'uko igonganye n'ibisiga. Urugendo rwari rwahawe izina rya MS 835 rwahagaritswe kuwa gatanu tariki ya mbere Werurwe 2024 nyuma y'uko iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 yari itwaye abagenzi 116 yagonganye n'ibisiga ubwo yari guhaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ariko itaragera mu kirere. Nyuma yo kubona iyi mpanuka umupilote rero wari utwaye iyi ndege yasubitse urugendo. Egyptia ihitamo rero gucumbikira aba bagenzi muri hoteli zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali. Itsinda ry'abakanishi b'iyi ndege rero ryahise rero ryihuta gusuzuma niba nta kibazo yagize mbere y'uko rero ikora urundi rugendo urwo ariko rwose nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Mu karere ka Bugesera umugabo w'imyaka 32 yishwe ateragwa ibyuma. Abantu bataramenyekana mu karere ka Bugesera bishe umugabo w'imyaka 32 bamuteragwa ibyuma nyuma yo kugirana bushyamirane bwabereye mu kabari yataha bakamutegera mu nzira. Ibi byabaye ku itariki ya 2 Werurwe 2024 umudugudu wa Kabaha mu kagari ka Kanzenze murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama witwa Munyakabuga Isaac yabwiye ikinyamakuru ry'akadomo.com dukesha amakuru ko uyu mugabo yatewe ibyuma ahagana saa 5 z'ijoro. Yagize ati twatabajwe ahagana saa 5 z'ijoro ko ari umuntu utewe ibyuma. Tujyayo rero tumujyana ku kigo nderabuzima cya Ntarama. Tugezeyo ahita yitaba Imana. Twamenye amakuru ko yari ari kumwe n'abandi bantu mu kabari baza rero gushyamirana ari nabwo rero ngo byatumye rero bamutera ibyuma. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko kuri ubu inzego z'umutekano zahise zitangira gushakisha abo bateye ibyuma gusa ngo ubu ntabwo baraboneka. Yavuze ko umubiri wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Nyamata kugira ngo rero ukore gusuzuma. Munyakabuga Isaac yasabye abafite utubari gucunga neza umutekano bakirinda ko abahanywera bashyamirana. Yavuze ko kandi bakajije ingamba mu midugudu no mu dusantere kugira ngo rero urugomo nk'urwo ntiruzongere kuhabera. Uyu mugabo w'imyaka wishwe yari afite imyaka 32 akaba yaratunzwe no gushakisha akazi gatandukanye karimo ubuhinzi, gucukura amabuye y'agaciro n'ibindi biraka bitandukanye nk'uko yabigarutseho. Umuhate wa nyuma yo guhagarika intambara yo muri Kongo ukomeje gukubita igihwereye. Ibikubiye muri iyi nkuru reka mabwire ko ari ibitekerezo bwite n'isesengura by'abanditsi nka Mark Hawkins ndetse na Adeline Mutoni. Urugamba mu ntara za Kivu rukomeje kuzamba kuko ingabo za SADC ziri kurasa ku birindiro bya M23 ku misozi ikikije Sake na Kibumba kandi ibitero byinshi cyane byasubijwe inyuma. Ni mu gihe M23 itegereje kugaba ibitero bikomeye cyane gusatira Goma, aho rero bishobora no kurangira ikibuga cy'indege cya Goma gifunzwe. Ofisiye wa M23 aherutse kuvuga ati byatworohera gufunga ikibuga cy'indege ati nticyongere gukora ati kuko twabasha kugenzura igice kinini cyane gikikije Sake n'igice cyose gikikije ikirunga cya Nyiragongo na Kibumba. Yakomeje agira ati SADC nidutera tuzabahagarika tunabice ati ibyo bizashingira ku mahitamo yabo ati twarihanganye dutegereza ikiganiro mu myaka 2 ishize ati ubwo rero twashinjwaga kugaba ati kuba igikoresho cy'u Rwanda. Ibintu twasezeranyijwe muri 2013 ntabwo byubahirijwe. Twagiye muri Uganda kandi inshuro zose twashatse kumva na Kinshasa ntabwo byadushobokeye. Ikindi kandi FDLR yongeye guhabwa intwaro na leta. Uyamaze kwinjira muri FARDC ati yewe ubu na Loni iri kurwanira hamwe n'aba banyabyaha. Apreza Tsekedi ntiyemera kandi kutuvugisha. Twageze ku rwego twumva ko ibiganiro ntacyo byatanga mu ntambara Loni iri kwifatanyamo n'abaterabwoba ba FDLR hamwe kandi n'abayobozi bo mu gihugu ati batubahiriza amasezerano bemeye ubushize ntabwo twizera ko azabikora mu gihe kizaba. Mu gikari ati abadiplomate bo mu mahanga bari kugerageza kuzana abo bireba mu mishyikirano ariko leta ya Kinshasa yakomeje kwinangira
nishaka kuvugana na M23 mu buryo bweruye. Tshisekedi kandi yafashe uruhande rugaragaza M23 nk'igikoresho cy'u Rwanda, kandi Perezida Tshisekedi arashaka kuganira na Paul Kagame gusa. Ubwo M23 yafataga icyemezo cyo gusubira muri RDC ivuye muri Uganda, ntabwo u Rwanda rwigeze rukorana na Makenga, ariko nyuma yaho FDLR yari yaratangiye gukorana bya hafi na FARDC. Sultan Makenga yarasubije ati abasha gufata byihuse igice cyose cyegereye Bunagana na Rucuru. Masisi yakurikiyeho nyuma y'amezi agera kuri make. Muri Kinshasa iyi ntambara yabaye igikoresho cy'ingenzi cyo guhisha imiyoborere mibi yayo no mu bindi bice by'igihugu. Mu mwanya ati Wazalendo, izina ryahawe ihuriro rya FDLR Nyatura ndetse n'indi mitwe, bishe abasivili b'inzirakarengane b'abatutsi bakomoka mu Bahema, Abagogwe, Abanyamurenge n'Abahima. Kinshasa iri gushinja M23 n'u Rwanda ibyaha yakoze ubwayo. Icengezamatwara rya Kinshasa riri kwihuta cyane, kandi ibihumbi by'amadolari biri gushorwa mu bikorwa byo kunyereza kubera iyi mpamvu. Ati kandi ibinyamakuru mpuzamahanga byinshi cyane byafashe uruhande rwa Tshisekedi rw'uko abatutsi b'Abanyarwanda n'Abanyekongo ari bafite uruhare mu bitagenda neza byose mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu M23 n'Abanyarwanda ati barambiwe ibi binyoma n'ibirego byo hakurya y'imbibi. Ofisiye mukuru muri M23 yagize ati igihe iki ni iki ngo ibintu tubigire ibyacu. Agaheri ati kakuze ku kuboko kwa Tshisekedi gashushanya intambara muri Kivu zombi. Ati karakuze gahinduka igisebe kinini cyane cy'umufunzo. Umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze kugira ngo uyihagarike. Ubu tubona tugomba rero gukata ukuboko kwa perezida kugira ngo rero dukumire ko kwakomeza kubora. Ubutegetsi bwa Amerika ati buherutse kuburira byeruye leta y'u Rwanda ko ikwiye guhagarika guha M23 ubufasha. Tshisekedi nawe yavuze ko ashaka kuvugana imbonankubone na Perezida Paul Kagame. Mu wundi mwanya yasubiyemo kenshi ko M23 idakomoka muri Congo, ahubwo ko ari Abanyarwanda batavangiye. Byanagaragaye ko ingabo za SADC ziri muri Goma ndetse no mu bice byegereye zidashaka gufatira urugero ku z'u Burundi zapfushije amagana ubwo zagabaga ibitero kuri M23. M23 nifata icyemezo cyo gufunga ikibuga cy'indege cya Goma bizaba ari ugutsindwa gukomeye cyane kwa Tshisekedi ndetse bamushyigikiye muri Kivu y'Amajyaruguru. Leta ya Tshisekedi kandi ntabwo izashobora kwikura muri iki gihombo. Leta zunze ubumwe kandi za Amerika n'Uburayi bimaze imyaka irenga 2 biganiriza leta ya Congo, leta y'u Rwanda na M23 ku buryo iki kibazo cyakemuka mu mahoro, ariko muhangayiko wageze mu badiplomate bari gukurikirana iki kibazo. Tariki ya 2024 ati twavuganye n'abadiplomate menshi cyane banyuze i Kigali nyuma yo gusura Kinshasa. Umwe muri abadiplomate yagize ati Kigali kugeza ubu ikomeje kuba uruhande rwo kwizera ugereranyije n'imyitwarire idahamye y'abagenzi babo b'i Kinshasa. Abanyamerika baburiye leta y'u Rwanda kenshi igice kinini cy'inkunga ati u Rwanda rwakira iva muri Amerika ndetse n'umuryango umwe w'Uburayi. Ibyo Kagame ati yavuze ntibyanyuze benshi cyane ya Addis Ababa muri Ethiopia, ubwo yavugaga ko u Rwanda rudafasha M23 kandi ko ubufasha bwinshi cyane M23 yakira buva muri Uganda. Intumwa yihariye ya Amerika mu ntumwa twari kumwe ati niyo yatubwiye ibi, kandi yongereyeho ko amagana y'abarwanyi bahoze muri FDLR binjiye muri RDF kugira ngo barwanye batange umusanzu wo guhashya bagenzi babo basigaye muri Congo. Ati twasuzumye ibirego dusanga ari binyoma gusa. Kagame yavugiye Addis Ababa ko atatangije intambara kandi ko abagize M23 bavuye muri Uganda myaka ishize, ati baharanira uburenganzira bwabo muri Congo. Ntabwo yigeze avuga ko Uganda ariyo muterankunga mukuru wa M23. Amakuru y'uko RDF rero yinjije abahoze RFDLR nayo ati ntabwo ari mashya.